دما خوش ببینرین هیجا ایرو 14 کانون 2022 روزان جی روزا چهارشنبه بویر او گشترین هری سرکی و هری بالکش ین ل سرانسری جهانی رودانه مهول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هیجا گلین ل باکور روشتات سوریه به برخوادانی آخوا کارین داخوازن خوا بخن روجا پارلمانتوی اروپایی ده پارلمانتوی ده داخوازا هرما جفرینا بالافران را قدخه هاتا کرن هر وها داخوازا شرمزار کرنا ایریشین لدش روش آوی کردستان جی هاتا کرن. اندامین پارلمانتوی اروپایی لباجار استراسبورگ فرانسایی به نونرین کمیسیون اروپایی را جویان. ده جوینه ده ایرشن دولتا ترکین لدجه هرما فدریا باشور کردستان و باکو روجلات سوریه هاتن نقاش کرن. کمیسر جوکهوی برپرسیار آیکیتیا اروپایی هلنا دالی دازانین کو ایرشن دولتا ترک ده باندورک نهینی لسر کوشنا لدجی داعش بکه او هاگات. هکه لدجی سوریه اپراسیونه که بجاهی وره کرن و اویک باندورک نهینی لسر کوشنا لدجی داعش بکه. هروها و ریل بر کارستین کناین قبول کرن فکه اوش بو اولهیا ناو نتوی بخوره انجام نباش بینه. all the facts related to the parliament and to هناك پارلمانترین کو د جوین داخلین دیار کرن کوش بو بزاوی کرنا ایریشان د وزخت لدولتا ترک ورن کرن. پارلمانتری فرانسایی یان کریستوف اوتیین دیار کرکو د تقینا د 13 مجدار دل تاکسیم استانبول هاتیه کرن ور شرمزار کرن او ها دوماند. لبلد و ایریشن دولتا ترکن به حنجتا تقینا لتاکسیمه به صدما طول هلدان لدجی سوریه و باکور عراق تین کرنجی به تودی بین شرمزار کرن. Rapporteur Nacho Sanchez Amor for the good work. پارلمانترا سوئده اوین انجیرجی تبی کمک پارلمانتران داخوازا هرما جفرینا بالا فران را قدخه کرد. اینجیرو حوالن خود همان دمیده خواستن که امبارگویا چکان دینن سر دولتا ترک. In the last months is really pushed away. Et qui, malgré Daesh, malgré la situation générale de la Syrie, اندام پارلمانتوی اروپایی فرانسوا آلفونسی جی پشتگیری داد پیشین یاره و اف پشت آنی زمان. جبو کو پیشی لبر ایرشن هوایی ترکیه وره گرتن دوی مینال کردستان عراقی لباکور و رجلات سوریای جی هرمکه دبن اولهیا نتوین یک بویده وره آوا کرن و جفرینا بالا فران ره وره قدخه کرن. Ein Weihnachtslied in Deutschland lautet alle Jahre wieder. پارلمانتوی اروپای اوزلند دمیرل جی لجبین ده برتکا خواه نشانده. رژیم اردوغان دخوازه ایرشن خواهی جهیلا بجاهیفا برفره بکه. او یک نای قبول کرن. دوی هلوستامه یا دوی مجاره ده زلال به. der Kurden und Syrer zu sprechen. یکیتیا اروپای دوی مجاره ده دکارت تشتین زیده ترجی بکه. لبریز بورل چما ایرو تبلینی قاشان نبو. پارلمانتران هروها گوتن ده ایریشه که احتمال آ دولتا ترک بکه که داعش خورد ببه و بوی یکره هم ده بو هرمه و هم جی بو اروپای ببه خطره. بالفرین روسیه لسر راسمانین اوکراینا ده هر فرسند ده خود دن حس کرن اوکراین را گاند کو ده ساعت سحاری ده بالفرین بیمروفین روسیه این در دورا کیوی هاتن خستن یکیتیا اروپای شش بو پشتوانی اوکراین پاکتا آلیکاریا 18 میلیارد اورو کو بو کیوی اری کرن هر وها آمریکا کو وی پری دبینش ده بیجه سیستم پاترویت یا پاراسنا آسمانی با اوکراین آمدنه. ده روشمانه شری لأوکراینا 10 مهن خود تجربه که. دناوا ویده میده روسیا به هموه زخوا ایریشی اوکراینا دکه. لیا دیار حتی نهار ریوبریا موسکو نگ هشتی آرمانجا خواه.
بدم سالا زوستانی را لجه شر بجاهی ایدی چکین گران و بالافرین بیمروف لسر دیکا شرن. شاردار باجار کیوی ویتالی کلیچکو لسر حساب خوی تلگرامی را گاند که دی ساعتین سحر دل باجار و دردوراوی 10 بالافرین بیمروف هاتن خستن. سروکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی جرا گاند که بالافرین بیمروفین ایرو دی ساعتین سحر ده هاتن خستن 13 نه. دوینو برده سکرتری گشتی نتوین یکبوی آنتونیو گوترس بانگل جواکا ناو نتوایی کر که به هفره تف بگرن دا کل اوکراینای جنگه که آشتی آوا بکن. آنتونیو گوترس بجداری کنفرانسا بسر ناوی پشتگیریا بگل اوکراینای را کل پاریس آفرنسای لسر اینترنیتی هاتل درخستن بو. گوترس دیار کر که شر اوکراینای دوام دکه درامایک انسانی هوفانه سکرتری گشتی نتوین یکبوی آنی زمان کسین مغدورین شرد شرط و مرجن زوستانی ده بردیرین گرانددن. یکی تیا اوروپای لسر آلیکاریا زارایی یا 18 میلیارد یورو یا جبو اوکراینای که بریانهاش آلی مجاریستانی وحات بو ویتو کرن لحف کر. مجاریستانی ویتویا خواه یا لسر پاکتا آلیکاریا زارایی یا 18 میلیارد یورو یا جبو اوکراینای بکشاند. داخویانی سروکاتیا چکیا یا کنسه که تیا اوروپا یادم کی دادیکه او یک هاته پیشتراست کرن. هات را گاندن که پیلانا امریکا یا شاندنا سیستما پرستنا موشکی با اوکراینای بر بداویه و دیچو دبکو بریارا و هفته وره اشکر کرن. لگوری راپورین مدیای امریکای که چافکانیان خود دسپیرن بر پرسین پای بلند واشنطن لهمبر داخوازین لیدرین اوکراینا با شاندنا پاتریوتان ده فکره. رایداران دیار کر که اف پیلان بر بداویا خواه دچه و دست نیشان کرن که اف اری کرنا نافبوری و بریا داویا و هفته بداین و بازده کانونیشی بفرمی براکاندن. بنزبون هلبجارتنا لترکیه را سروک رژیم ترکیه اردوغان خوازه کسین دکاره زوراوی ببه یک بی یک بیخ زندان ده نوادمین داویه ده یک جکسین رگبر اردوغان یه هری خورده هات دیتن سروک شارداریا باجری استانبول اکرم امامولو بو به زخت AKP یا لسر دادگاهان امامولو به گرتنی را روبرویه. درونشتنا ایرویا دوزاکو شارداری باجار مزن ی استانبول اکرم امامولو به هنجتا حقارتا لاندامین یسکی کریه ده حتی 4 سال و مهک جزای گردیگه تیدار زاندن. دی پایین کو بریار ایرو بیداین. امامولو بریا هر دادگه بانک لولاتیان کرن کو لسرچانی یا کو آواهی ایبه بیلی یا کمببن. جبو پشتوانی امامولو گرسه که قربالخ لبر آواهی کمبون. مخالفت جدی بیجه جبر مترسی اردوغان یا امامولو دخوازه وی به دست دادگرین خواه بده جزا کرن. گر جزا درکوه و امامولو نکاره دهل بجارتنین سرکماریه ده به نامزد. ددمکه کو سرهلدانا جن جان آزادی نیزی محاقویا سیمین بویده آلا سرهلدان ایدی جعالی خواندکاران و حاتیه بلند کرن دایکا گرتین کو جزای داروکرنی لزاروکنوان حاتیه برین بانک لجواکا نابنتوی کرن هر وها لأوروپا و امریکا جی گلک چالکی لولاتین جور بجور حاتر دار خستن. تفی داروکرن، کشتن، گرتن و اشکنجه جی سرهلدانا جنجیان آزادی لروشلاتی کردستان و ایرانی ده دروشا حیشته و نهانده. آلا سرهلدان ده دست خوندکارانده لروشلاتی کردستان لبشک دبستانان هولین خوندن و زانینگه به چالاکی جدا چالاکی پیکتین. به تایبت لسنه کامیران و ماریوان چالاکی هبون. لباجار شنوی روشلاتی کردستانی دایکا فرهاد و فرزاد تهازاده به پیامک بدیمن بانگل جواکا ناو نتوایی کر کلدشی جزای داروکرنی ین لکوری وی هاتی برین هولدانا خوزیده بکه. جدروی جزای داروکرنی ین لوان هر دو برایان لباجار شمو جزای داروکرنی لچار خوندکاران ین دن جزای داروکرنی هاتیه برین.
لیستگوان فوتبولی ایرانی عامر ناصر آزادانی جبر کو بجداری خو پیشانداران ببو جزای داروکرینی لحات برین. کمله فوتبولیست ناونتویی اف بریار وکی نخوشی بناف گر و خست جزای بو ناصر آزادانی هاتی داین بی بتاوی کرن. دولت ایرانی جبو دارزاندنا کسین دخوا پیشاندانان دهاتنه بنچاف کرن شاخین تایبت ارکدار کریه. سردادگر ایالت تهران دازانین کل تهران ل400 کسان جزای جدا هات برین. هر وها لسر آستا ایرانیشی لدجی داینا جزاین داروکرن و پیک آنینا نرازی بون دومن. لهجمار کزانینگه و پیمانگه خوندکاران نرازی بون نشاندان. کمله چالکوانان یا مافیا مروانیا ایرانی هجمار داویا کسین دخوا پیشاندان لروشلاتی کردستانی و ایرانی دجیان خوشدستانه بلاف کر. لگوری وی هریکیم 493 خوا پیشاندر بگولر لیدان و اشکنجه یا هزین دولت ایرانی هاتنه کشتن. هات دیار کرن کجوه هجماره 68 کس دبن 18 سالیه دنه. هریکیم 18424 خو پیشاندار جالی هزین ایرانی و هاتنه بنچاف کرن. هر وهاج دروی ولاتشی چالاکیان لدجی زخت و داروکرنان پیکتین. لولاتین بریتانیا، آلمانیا، سوید، ایتالیا، نرویج، کانادا و استرالیا چالاکیان نرازی بونی هبون. لدریه براندبورگ برلینه ی آلمانیا جبو پشتوانیا خو پیشاندانین لی ایران و روشلاتی کردستانی جن جیان آزادی نویساندن. ریخستنا روزنامه‌وانین سینورناس راگاندن کو ایسال سرانسری جهانی 533 روزنامه‌گر هاتنه گرتن او جوانجی 57 روزنامه‌گر هاتنه کشتن ده بشا ترکیه ده بال هاته کشاندنا لسر گرتنا چاپمنیا کرد او هاته گوتن روزنامه‌وان به آوایک کمیته نگرتن او بنچاف کرن. ریخستنا روزنامه‌وان سینورناس رسفه بیلانچویا خویا ساله اشکره کرد. ریخستن دیار کرد که لسرانسری جهانی 533 روزنامه‌وان دما کو دخواستن رای گشتی آگاهدار بکن هاتن گرتن و 57 جوان هاتن کشتن. رسفه بالکشان سرزیدبونا رکور آگرتن و کشتنان و دازانین کو 65 نونرین چاپمنیه هاتنه گرتن و 49 جوان دانه. ریخستنا رسفه کو ناونداوی لپاریسه یه به داخوینیه که چاپمنیه راگهاند که ده سال 2002 ده دواره مافی روزنامه گریه ده یم بونه که جدی هیه. لگوری ریخستنه حتی یکی کانونه 533 روزنامه گرنگیرتی هاتنه تثبیت کرن. اف دانه جین پارج صدی 13 بهنوک 4 زیده بونه که رکور نشان ده. دی لیسته ده چین به 110 روزنامه وانن گرتی، میانمار به 62 روزنامه وانن، ایران به 47 روزنامه وانن، ویتنام به 39 روزنامه وانن و بلاروس به 31 روزنامه وانن درزن دسپیک ده جه خگرتن. لسرانسری جهان جسادی 54 روزنامه وانن گرتی، لوان 5 ولاتان دزندانان دنه. در راپور ده هر وها هات دیتن که تنیج صدی 36.4 روزنامه وانن گرتین جهانی هاتنه محکوم کرن و جسادی 63.6 مای جی نهاتنه دارزاندن. Les États-Unis, le pays du premier amendement, on pourrait se dire... سکرتری گشتی رسفه کریستوف دلوار تکلداری وشاندنا بیلانچویا 2022 دیان داخوین یک داوگات. دیکتاتوری و حکومت اوتوریتر جبوت جکرنا گرزیگهن خواه به روزنامه گران بلز و بزد مشینن.
ev zêdebûna rekoran û yadîgirtina rojnamevanan de pêdiviya şewtandina berxwedanê li hemberî van hêzên bêwiştan piştrast dike û bi hevgirtinek akîv re bi hemû kesên ku armancên azadiya nûçeyan serxwebûn û pirengiyê diparêzin re tev digerin. Di raporê de hat diyarkirin li Tirkiye û Îranê bi taybetî li ser rojnamevanên Kurd zext gelekî zêde bûne. Li Îranê Kurdan berdêla protestokirina hikûmetê dan û herî kêm neh rojnamevanên Kurd niha girtîne. Li Tirkiye jî bi giştî 25 rojnamevanên Kurd hatine girtin. SPJ diyar kir li Tirkiye hejmara rojnamevanên girtî bûye 40 û balkişan ser vî tiştî ku qanûna sensûrê wê veguhere êrîşa li ser azadiya çapemeniyê. Di füzyona nükleerî de keşfeke dîrokî hate kirin. Zanyarên Amerîkayê ragihandin ku di füzyona nükleerî de pêngaveke zanistîya mezin avêtine. Ev yek jî weke qezenca pak ya enerjiyê hate pînasekirin. Zanyarên Amerîkî rodaneke wisa pêk anîn ku tenê li stêrkan û li nava rojê diqewime. Gavek ber bi enerjiyeke bêdawî û paqij ve avêtin. Yekem car di füzeya nüklerî de ji enerjiya ku reaksiyonê dide destpêkirin bêhtir enerjiyek hilberandin. Vizyona nüklerê li gorî çavkaniyên din ên nüklerê hîn bêhtir enerjiyê diafirîne û ji ber ku radyasyonê çênake weke çavkaniya bêdawiya enerjiya paqij tê dîtin. Biriya vê enerjiyê têpayîn ku dawî li pireskirêkên sotemeniya fosîlê ya li ser hawirdorê bêanîn. Today we're here to talk about fusion, combining two particles. Wezîra Enerjiyeya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Jennifer Granholm tevî zanyarên laboratuara netewî ya Lawrence Livermore li Washingtonê li ser mijarê daxuyaniyek da çapemeniyê. Granholm anî ziman ku lêkolîneran yekem car di reaksiyona vizyonê de ji enerjiya ku reaksiyonê dide destpêkê bêhtir enerjî afirandine û ev yek jî weke qezenca paka enerjiyê pênase kir. Hata ragihandin ku li laboratuara netewî ya Lawrence Livermoreê ji bo peydakirina enerjiyê ji vizyona nuklerê kar tê kirin û di vê derbarê de pêngaveka mezina dîrokî hatiye avêtin. Granholm bi birxist ku lêkolîner zêdeyê 6 salên li ser vêyekê dixebitin û yekem car li laboratuarekê ev ceribandin tê bi ser xistin lewma yek ji serketinên herî girîng ên sed sala 21 ye. In fusion, atoms are joined, creating bigger atoms, also releasing energy. Vizyon ji wê yekê re tê gotin ku du dendikên atomê yên sivik li hev tên xistin. Di encama yekbûna her du dendikan de dendikeka atomê ya ji wan girantir tê afirandin û enerjiyeke mezin çê dibe. Vizyona nuklerê jî ji wê enerjiyê re tê gotin. Reaksiyona vizyona nuklerê her roj li fezayê diqewime. Çavkaniya enerjiyê ya stêrkan û rojê reaksiyonên vizyona nuklerê ye. Di Kupaya Cîhanî ya 2022 de Arjantin li benda rîkberê xwe ye ji bo finalîstê din diyar bibe wê Fransa û Morocco werin pêşberî hev. Di Kupaya Cîhanî ya FIFA ya 2022 de Qeterê tê lêstin de şampiyonê berê Fransa û Morocco îşev tên pêşberî hev. Bi diyarbûna encamê re wê finalîstê din diyar bibe. Dadvanê Meksîkî Cesar Ramos wê maça saet 22 bê lêstin birêve bibe. Her du welat wê di dîroka Kupaya Cîhanî de cara yekemîn li pêşberî hevbilêzin. Tîma serketî wê roja yekşemê de finalê de bi Arjantinê re were pêşberî hev. Tîma Surprise ku turnuvaya Morocco Kupaya Cîhanî ya bi Kroatya re bê gol dest pê kirê nîşanda. Moroccoya di çeyreka finalê de Portugal 1-0 têk bir, serketineke mezin bi dest xist û bo yekemîn welatê Afrikayê ku di dîroka Kupaya Cîhanî de derket nîv finalê. Morocco ji bilî gola xwe ya li hemberî Kanadayê heta neharê nedaye dijberên xwe ku golê pêrebîne. Di pêşbirka Kupaya Cîhanê de Morocco 13 maçên xwe bê têkçûnê lêstine. Tîma Arjantinya Kroatya 3-0 têk bir niha li benda finalîstê dine. Arjantînyan jî ev serkeftin bi şahiyekê pîroz kirin. Leo
برای چنین بداوی بون هر شاد و بختوار بن.